Mthandeni SK Ndlonkulu. Ugatshwe injabulo kumasondo kumenyezela ke award ke khona lapha ke kumasama ewinile nakugqokamelisha kumthandeni irecord of the year kanye nolwadlukule ngomini yabo ethi ke iParis musondo kuhlule ngisho uchaza ukuthi ke uyabonga South Africa into ayelishilo ukuyabonga kakhulu South Africa uyabonga ku South Africa akumuzwa ayaya samatete ayaya Mthandeni SK ayaya Nkosi yamaskandi inhliziyo yami kusha South Africa siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Unfortunately uMthandeni awazange kuba khona la, siyaxolisa kakhulu kodwa siyabonga kakhulu South Africa abavotile abavotele ingoma iParis. Sibonga kakhulu abalandeli bonke bomculo wamaskandi umculo wonke South Africa. Sibonga bonke amabhinqa ama-Red Nation bonke abasupportile. Siyabonga kakhulu singakhohlwa ngithanda uJesu athi uMthandeni Nkosi yamaskandi. We are the best. uJesu athi uMthandeni Nkosi yamaskandi nyezwa sabaphezulu mothi Nkosi yamaskandi yelo kuphela kwana awusani madoda wemsiya ngifake lapha ngokusintshatha Somsondela emkhaya sondela emkhaya izosela nosuke egoli phela manje egoli uJothile ngoba mina uyaphila emkhaya siyabonga bafowethu niyangazi ukuthi angena umuntu wandiyakhulu ngewawu ngomhla ka4 January siyemdletsheni siyojabula kumnandi siyodla sijabule sikhona abatshela emkhaya sikhona ngamanga siqale lonyaka lento siyakhuluma nengonyaka ozayo athini siyabonga kakhulu bafowethu nosikanda ukumbani umoya munye niyezwa njengoba ngiyilapha bafowethu ngisacrificeile khona abe lapho ama-award ngithungisile ngigqoke isudu yephela neli award niyezwa kodwa wakhetha ukuba nami niyezwa suka madoda bafowethu ngifuna ukunitshela ukuthi akuwona umcimbi kamaskandi lo ngathi angikho emcimbini kamaskandi eThekwini angabikho vela nje kuze kulunge into engiyidingayo lo mcimbi ufuna nazi ukuthi namhlanje awukho umcimbi ongihlonipha njengalo niyezwa njalo mangizodlala lapha ngiyakhululeka niyezwa mangizodlala lapha ngizizwa ngiyinkosi abamamele emkhaya bese sishaya igushi bese sihamba